Danas se nalazimo u samom srcu Minhena, Landwirtschaft Ministerium ovdje u Ludwigstraße. Povod je Hoffest, a dodatni povod je taj što se ovih dana obilježava 50 godina suradnje između Hrvatske i Bavarske i to kroz stalnu Regierungskommission takozvanu koja održava odnose prvenstveno gospodarske između Hrvatske i Bavarske. Očekuje se veliki broj uzvanika, a mi ćemo evo zabilježiti što se sve tu dešava i što lijepoga ima za vidjeti. Godina mješovite Bavarsko-hrvatske komisije. Želim reći da je putem te komisije ostvareno niz jako vrijednih projekata. Spomenut ću da je u 2 od tih brojnih projekata sudjelovalo i Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede, te ću istaknuti značajnu, veliku i stratešku podršku Vlade Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem ovom prijateljstvu, ovom konkretnom radu. I evo, posebno ću se osvrnuti na dio koji se odnose na hranu, na poljoprivredu. Drago mi je što sam danas imala priliku na poziv bavarske ministrice hrane, poljoprivrede i šumarstva Mihaele Kaniber doći. Prvi put su tu izlagali se i hrvatski poljoprivredni prehrambeni proizvodi. Veseli me što je interes velik. Imali smo prilike na bilateralnom sastanku započeti razgovore o jednoj inicijativi dodatnog izlaganja hrvatskih zaštićenih proizvodima na sajmovima u Bavarskoj, ali isto tako i njemačkih proizvoda u Hrvatskoj. Razgovarali smo isto tako o izazovima u ovom aktualnom trenutku, osobito pred poljoprivrednicima, za koje se nadam da ćemo skupa odgovoriti. Na kraju, posebno me veseli biti u ovom velikom gradu, osjetiti ljubav bavarske ministrice poljoprivrede hrvatskog podrijetla prema hrvatskoj državi, hrvatskom narodu, jednako tako ljubav prema njemačkom, i znati da još ovdje živi gotovo 50.000 ljudi hrvatskog porijekla koje vjerujem dijele iste osjećaje. Suradnja je uvijek bila izvrsna, krasna. Tradicionalno u Minhenu smo, barem Podravka, sa našim proizvodima jako dobro zastupljeni. Odlično surađujemo sa firmama poput Radelja i Ibexa, koji imaju tradicionalno, ja mislim, najširi asortiman hrvatskih proizvoda u svojoj ponudi. I u cilju nam je da taj odnos produbljujemo, širimo i da potpomažemo koliko god možemo. Imamo konstantni rast broja potrošača naših ljudi koji se Hrvatske selu u Njemačku, pa je to nama, hvala Bogu, pozitivan impuls ovdje, ali tržište Njemačke je veliko, zahtjevno, ali mislim da s godinama bilježimo fine stope rasta i poslovanje je izuzetno korisno na obu stranu. Cilj naš je da konstantno širimo naš asortiman proizvoda, jer nove generacije ljudi iz Hrvatske koji su došli ovdje, a i Njemci sami koji nas ukrivaju već godinama kroz turizam, konstantno traže nove proizvode od nas i mi pokušavamo širiti taj asortiman. Und wie schätzen Sie unsere Wein? Ja, also der Weißwein, den fand ich sehr gut. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich wusste noch gar nicht, dass wir in Kroatien Wein geben, aber der gefällt mir gut. Waren Sie schon in Kroatien? Nein, bisher noch gar nicht. Ich war schon mal in Slowenien, aber bis zu euch habe ich es noch nicht geschafft. Ist das die gute Einladung zum Beispiel? Genau, beim nächsten Mal muss ich weiterfahren. Genau.
Evo, današnje druženje priveli smo polako kraju. Cijeli događaj je odlično organiziran i sklopljeni su i neki novi kontakti. Bilo je sjajno vidjeti tu simbiozu Bayerna, Hrvatske i taj veliki interes kod ljudi koji su iskazali za hrvatske proizvode. Doduše, neki već znaju kolika je kvaliteta tu u pitanju i vrlo rado su posjetili štand ovdje na Hof Messe u Minhenu. Vama do narednog susreta želim da budete živi i zdravi i vidimo se u nekom narednom videu.